Chinza ninya mwanjo muligereri chia abantu marago bali tukaliga aliachi mabere tariki 15 umatianyi wa gatatu umwaka wa 2025 no monekene kionga chinza nyase nchira iyo wekera no mwancho mu ligereri na nigo nche ngoro ku Haroni Ototo Nyangiri korwa sansa memelio niga korwa Wilson Makoli na nigo tukuchaka limolio korwa se county ya Nyamira asomo sana tabwe county ya Nyamira omuske Erikyo Kongo mugeni anyakaba gakobolia buna nigara egotuka katekane kuna nigara chikonyara kabaga goikia muswada ase bunge ye senate uyolengete koligereria abananchi bali bakonyara gwanse boigo niganyara kabaga gukwanira amange igoro ya mangana alingete chibesa chi county ya Nyamira na manokuru ase kanja kya World Bank echi agotabuna nigo chiabere chigotumeka ase chinjera chimbe na kubolia boigo bali bonse babwataraniri nombo kurumigo so gutumeka wechibasa chibo bifanya kabaka mukaligwa egetambo keregetindi. Report inarete Senate ikiere county dontoda que tutosa verusana que umbekerio ko World Bank yadene nilichweza chifanya chigo chese county kuja kokonya bangina kwa roseria mangana ya mache ora ebichiga chiriba kurugera mba butole mete roseria ne barabit chirijuko rukuna floka singe World Bank atoma auditors county ya Nyamira bakanyaramo gotene nigoro bobe World Bank atebire na kibazo cheto chirusigo Nyamira chigende county chibwato botere lyobuya lakini njengo pingana konyo muntu naro ibire kibeza kurwese county yeito cha World Bank tiburi ibire abwatwe lakini kibeza kiro chichiche chikonya abananchi bose barahaye ndo gutaka tomizwe abakazi be county ya Nyamira ngima asengenjo muntu yomo osariri oyibire kibeza ose akimo batera igo ninko document yechinairi mwatwara one kanisa mwarese bintu bisaregete ndi musabire bari bakorobotuki koruye sisi korudisi baiche bakorobotuki ondo bwensho okorire okoira ko gotambe koire cyose cyumba nanji na boige gati yabamenyi begwodi abo mwagamo eyo gotoka bunge ya North Mugirango county ya Nyamira niga basokire na komachia omujumbe bwe bunge yo muskecho Shinyamoko kubatakana ne chingwana nyatokaba gakobwatoka igoro yo mujumbe omukoro bwe bunge yo omuskecho Sebu Kyangoi nigo boige bagikere chingwana echo na gotabona omuske Kyangoi na bwana takoyegwa maskani aye mnagotumuliki tofauti gadi Disemba Tegati ya bananchi korwase wodi ya bomwagamo ime ye bunge ya North Mugirango bakorawa noyo kabero mo MC bwe wodi yo omoske Charles Barongo nigo besokire na korokya ugutagokiwa kwabo kubwatekana nechingwana chae omubunge bwe bunge eyo omoske Joash Nyamoko abwatogete ritukure igoro ekero yigikaro amo na batureti korwase wodi ya Itibo igoro yo moske Joseph Kyangoi chingwana ejo bunge oyoiga akwanete iga Isap this time. Honestly. Naenda ngumu chikura niagere kura nero tigwake. Parliament ino isakwendo igora nara abantu bangana bibiotebe usaka abantu bangana usimuso ono asana na yukwira gengo honest ni chebe na tebe na ninji na yuko mwina yajo ikaranza na babu wino abantu baramuriye bagumina muntu yazo ibara moja ngo ikisabana tena na batali bashikuriye mbarabia watu korengana na bananchi aba ebatebire bona imbarabo bamurangeire Kyangoi kubatekana nemeremo emiya eyo abakorerete ekero arenge omubunge o North Mugirango ase batebire bona Kyangoi aiwe amaskani aye na atiye gochecherigwa abanyakoni baibuka baimukire bakire kurigi cyose Kyangoi nga inchuo tubekero mochoko abantu baminto babumwagamo baimukire bakire kurigi cyose bunga inchuo tubekero mochoko ase North Mugirango yusirire
na sauria rorenga machin kumoira ala takutaremete atebete nga kiangui ngobeire Sinael na kiangu yogotire na kiangu ikangaga kwenta kubekwe munsiem yani umuntu tugambirite buya na ndo umuntu gambire East Africa umuntu bono uri nationalist leader na rakurukanga ngairwe munsiem abagirango na ubarangitwe sibukiangoi omwana bwombasa achiche aramagenderaye esatigete agendere mono na ndasibya abagirango egere arusi abagirango buna Musa asbegete nyimbo ya eroche ayonsi ni gobari kuyakwana korase kinyoro kya eronge kegotoka imeya wodi yiga ya bomagamo ebunge ya North Mugirango abwase boigo abana inchi abaiga barekana gotagokiwa nengwana buna nigo kyangoi imyaka yaye ya mwangire yoborai nyakwera ngani andidi nyoro omanya kwera ngani pabu wino omwana ominto chwasinya moko tukwana kogenda Muranga erindo kole benchmarking omanya ngo mwana niga gwakana muiburiga wakara 500 umwana soma kibesa kigwakanwa ne kia CDF kirikie parcel kigwakanirwo mwana ndidi nyora gwakanira abana basoma ayamari kirubisa tokotwa kibesa kindogacha yakye kyako na gutosera asa matanga siringi 200 ekero kiriyali na ende nigo kuri pake myaka yonse ekirimite ya Constitution of Kenya ninki yakogera yende nyamoko karomo ngaini atana gukwane gente kibunge aetie kirimiti na kirimiti kabireye yaikire tigeze abantu aberanga tano gukwana mwana gukwana bugara finally abantu baminto ali bunge tayo mupiro guchwa kwa forepo tayo mupiro guchwa kwa abantu bakominyakanie geti ari no koiro bongo gototegeto muntu bwato bongo osomete buya buna Joseph Kiangoi lawyer Ingo reporter gatembe kuraiga sekejore keiga kya eronge ekyo kegotoka imeya wodi ya bomagamo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nchefa tiga Retase county ya Nyamira mwancho murigereri nigo abobisa 50 ogwetani 50 by reinforcement kurase county ya Nyamira banyakoba bakogenda wikasi chinza mwacha rondiani so konyara kaba konyora amegelio namono higoro hyo bokorere bwabo nigo bajara nyakoba bagochiko konya asa endelia county ya Nyamira namono asensemeli ya magana reinforcement na boigo kusangerelia nonya nebango ase county to bwata ba skali ba ito 380 wale sechi department tofauti and so twara chakere kohoti ntangani ya 50 bagende ba train bagochicha sechi ndechimanye kubwati egere etamwingi mageko era tonyore twa train ribonsi bagere batokonye ase bokolega singia bono nche uno mo chief officer we department yengo baganiria maya ase training yabo ya 1 month ande ngo basabira maya si family cyabo batigira abana babo magega their families ngo baganiria maya nyasaba enrich family cyabo ali baranyoro mulembe wogo train bairane buya wakiwa salama kwa hiyo unabako gende sabali nande tukubasabira mabira yepara baike buya nande bache bairane buya man korokusha munchiri wando mu director of enforcement and compliance ase county ito ya Nyamira sili tukulia lero aba bisaba baito nko baira torero ndiani una nabatebya ase chiwiki bere chaitire igo twegenete nga ekero bachire training babundisirwe gose basomi gubuya nkoira nabale aba obisa bamanyire egasi yabo buya aba obisaba nkoenda bare gosomiwa the Enforcement Act yabo banyemanye kurwe section y'entangani paga section yo mwiso mbasomiwe code of ethics and conduct as officers mbasomiwe amachikande ye department chinde ya serikali neli chiko lyeite constitution ya Kenya ekero bakoirana nabo tokonyora babwate ogwechenchio konene na ende mba improve aso gusangiriria ebango ya iteo ye county ito ya Nyamira iratoe ogosemerio konene nga ekero
Na korwa sensemo ya gose ward ya Bumwagamo yo gotoka bunge ya North Mugirango ni gabuli baboligwe banyare ko bakwira abana bonse balisi ko asitukuru bagabanya gose abakwani gose gati abamenyi ibe bunge yo ni gabo banyaka bakolya barayi bonse wasoke gusira mugendero ime ye ward yo asa marieta ngoro kwa CPF ansiongere sese nje no Bumwagamo seitere nyageita bombo eganganera abosio abarayi mbali bamereira amate baigwete nga barabumbage kora buya kubwa abandi lakini rende nje nasokire nga Bumwagamo into ngende obosomba nkorera abantu baminto ba Bumwagamo egento gekorukwa chisemi ya Bumwagamo kwambagire korokana chiranete inse mono na arachirwaniri korwa emyaka 3 yarire abana nasugeti bosio nga batebitarira chisemi chinga babekangene ntigatigi yane bakorwa Bumwagamo chi boundary cha ime ya Bumwagamo na babegete sukuru they are in different universities abandi bagora chikosi mbali abantu baminto omwako yo egera minyokire igo nali vile permanent mark ase family y'omuntu certificate etarwe emyaka ne emyaka mbate binga abantu baminto tinasiye kese otoka ngo mwana narore isiko paka bono taracho in grade 10 omwana uyibado ni motagete imo scholarship yeyu SM yeche ko mokonya bosio mo basa kubuta no mwana uyu isiko bike especially bono ngachiri chipara onyore nga seta iyo parero segete buye ko ira no murwire nyagetari no nabangi na baito bagubebwatira ndi bago chikokonyeka muchake kuimukio mongino ri ko mominyoki pareta yo momo ikinyagetari chidagike chingo banyora chire abantu bara understand language buya nabanyagetari para chito nchira accessible buya unabona arong side ya kagabu chipara nchiri kwente gutambuka chigende chinyinge chichete chikauba abora ibwara beiro for the last few years abara ibaito batemire lakini ase nari batigete bitamase nonya teri bako chinyagetari yose kogenda mariogo taiyo inche bwega mocha ninyorenga nanyore kirogi kya bantu baminta Bumwagamo nyagete na mukonyi bomuraye bwe kiama ya Jubilee muske Dr. Fred Okengo Matiang'i nigagendera ko mwachia serikali ndamana asasema lyogo tumeka chibesa bobe muske Matiang'i muno niganyara kwa gukonera igoro yobo tumeka chibesa ase amagajo bumenye bomuraye bwe State House tadabuna chibesa chigo tumeka wiga karenga ogechi bilioni 15 na ibire na chibesa nyinge chibende kwa be kwa chikole mirobeli emenga iranya kwa gukonya wananchi. Tuko katika hali hii ya kubadilisha uongozi wa nchi yetu. Na nimesema hivi, wenzangu katika upinzani, sisi sote tuko pamoja. Na sisi tuliamua tutakuwa katika multi-party democracy. Kwa hivyo hivi vyama vyote vya upinzani, tunafanya kazi, tunatembea tukiwa pamoja. Hata leo asubuhi nimeongea na Mheshimiwa Gachagua. In fact, wakati nilifika hapa asubuhi, nimeongea na Mheshimiwa Gachagua kumwambia tuko na yule mkutano wa Gatanga, mimi nitaenda Wetheka first. Nikimaliza kutoka huko ndakuja kushirikiana na nyinyi wapate mahali mmefikia. Kwa sababu sisi sote tuko timu moja. Nimeona wiki hii na wiki nyingine iliyopita, kwa sababu tumeenda na Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo, sisi wote timu moja na Martha, tulianzia Embakasi kanisa, tukaenda Kisii, tukapiga siku 3 hapo, tukarudi hapo, tukakuja Nakuru, tukaenda kumalizia Kiawara huko Nyeri. Sasa watu wameanza hapa kutetemeka, nimeona wameanza sasa story nyingine kujaribu kutugawanya, kusema sijui mimi, kwa sababu they were thinking that we would never work together. I have bad news for you. We are going to work together. Na hiyo porojo yenu na propaganda yenu, shauri yenu, you think you are going, I'm not going to work with Gachagua. I am declaring you, I am going to work with Rigathi Gachagua. Yeah. And I will work with Kalonzo Musyoka, with Martha Karua, with everybody. Tuweke nchi yetu yote pamoja. Sasa wewe kama una shida yote, enda utafute Bishop Gishera akuombe. Yeah. We are going to work together. Because wananchi wanataka tufanye kazi pamoja. Ama namna gani wananchi? Wanataka tufanye kazi pamoja. That is how we are going to help our country. Point yangu ya 4. My brother, the PA to Honorable Ndindi Nyoro, msalimie sana. So one of those MPs I admire, is a good friend of mine. Na hiyo maneno yote umesema, mimi ni mwerevu nasikianga sana. Nimesikia.
Mesikia niko na wazee hapa, zindakuja tu usiku siku moja niombe hapa na Bishop Gishere watatupanga. Hakuna iko. Hiyo ndio, that is the way we are all thinking. Tunataka kuwa pamoja namna hiyo. Sababu hii ni wakati wa kusema no one should be left behind. Sisi sote tuungane tujenge nchi yetu. Mwisho nimalizie hii. Kuna mambo mawili ambayo yanafanyika nchi yetu hapa, which I think nikiwa katika umma, like today I have to talk about it. We are suffering, and those of us who know and understand how government works, we are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko. Kuna watoto wanazaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Mwanchumo ligereri goikerabo nigotoka na mutimo kamuke gotokera nya gotoka enda na mange ime yekionga chinsainye gotoskocha. Aye umurimi nurange kunyura ligesa ligia buno imbusuro ya KH500-43A Nero Likiro nyura imbusuro nigo iringia asi eka iyembo nigo ugutumia chikiro ikomi awasura gese chibudigu chakira emerongo 35 wika emerongene ubuyabwaje nobonge ikatiyabo nigo ekoremereria ngakindi usi ebe umurekera busi imbura nigo ekobereka na kwa mabwango tiri kuibwa maruire embusuru ya KH500-43A Nero embusuru enchole atubwiba amasakara aye nigo ari indagira ase etugo witani ayo ejene embusuru witani echimbusuru nigo ekoroshimwa kurwa ase company ya East African Seed Company embusuru ya KH500-43A embusuru enchole asirigesa aligeya asamange tubakiri isimi ase inamba inuti isano libre inye inuti inye isano lemo isano busi inuti ibire ejemu inye kinda inye isatu isano imbusuru ya KH500-43A imbusuru enjoy. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwatu muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asiri golire nsekegima mbambwa tensema sa bana bakubutera nabo igokogosorelia omukoreri bwabo no bwabo ngo nendo bwikiranuwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building asirirongo lirigoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabukonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabukonyora gwetera ase ntera yesimi wetera ase namba enoti samnebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu.
Mwanchumuli karibu sasa ya kabiri ya kionga chinsa inye mjumbe wa bunge ya Kiaru Musike Samson Dende Nyoro nigabuli serikali kubeke budget na kwenda kibuna aborokia bonsi abo bale inse iyo omurobwe konda ye kagosa contract iba make tabra junior secondary school teachers banyako bakolikwa elio banyako bakobekwa somorobwe make tabna permanent and pensionable Musike Dende Nyoro nigaye kwanda ya kurwase bunge ya Kiaru. It is possible. Number 2, katika hiyo mambo ya elimu. Nimesoma ya kwamba it has been pronounced in our courts that the government of Kenya vile inafanya maneno ya kuajiri walimu katika internship. Court imesema hiyo haifai. Na ni court, our judiciary. And therefore government kuonyesha tunaheshimu sheria. We must allocate money now in the current supplementary that is ongoing to confirm all the JSS, all the 44,000 JSS interns wakuwe confirmed into permanent and pensionable terms without waiting and without delay. Kwa sababu hatuwezi kuwa na mwalimu analipwa shilingi 17,000 ambaye ni graduate. Haifai hiyo maneno na haifai kuruhusiwa. Na mo senata we county ya Nairobi iboigole omurike monene ugusole ngumurike monene bw'ikyama gya ODM Musike Sifuna niganyaraka bakubolia basaye kwebekamo na kubwaterana elio banyaraka bakwanekia amoncherera munage siasa kubwatakana no wachorio bonne umwaka wa 2025. So musitishwe na mtu bana, musitishwe na mtu. Vile vijana walitufunza siri ni numbers. Siri ni numbers. Tuki overwhelm huyu jamaa tumpige na kura kama milioni 5. Hata kujaribu kuiba haiwezekani. Na nimeona majenzi wamekaa huko nyuma wamevaa sisi ndio Sifuna, wamesema watakuwa kwa hiyo polling station wenyewe. Result ni sisi tutatranslate, tutatransmit, tutaongeza makalculator tuko nazo kwa masimu. Huwezi kutuambia IBC peke yake ndio wanajua hesabu. Tukikuwa hapa Meru, uambiwe Meru wamepea akina Sifuna 5 million. Watu wa mlima wamepeana 5 million. Kuongeza 3 million ya Western itakushinda. Ati tungoje commission na atuambie. By saa 4 tumetangaza matokeo. Acha kutusumbua na kututisha hapa. Kwa hivyo sisi tunataka turudishe nchi yetu kwa ile reli ambayo iko katika katiba yetu, kwamba tunaweza kuwa nchi ambayo tunatawaliwa na maadili. Maadili 5 ama 6 muhimu ambayo iko katika katiba yetu, kwamba tukue nchi tunatawaliwa na sheria ama rule of law. Hatuwezi kuona vitu inaendelea hii kama ni nchi inatawaliwa na sheria. Kila mtu awe sawa mbele ya sheria. Kama nimekosa nipeleke mahakamani unifunge. Lakini unachukua mtoto ya mtu kutoka Homa Bay unanyongea yeye kwa sela, alafu unatuambia unataka kuendelea kuwa rais. Haiwezekani bwana. Haiwezekani. Tunataka nchi ambayo inaamini ile human rights na demokrasia. Demokrasia inasema kama una jambo la kusema we sema, mwingine akuja seme yako tukosoane. Lakini huwezi kunidhulumu ama kuniua kwa sababu ya kitu ambaye mimi nimesema. Tuko na uhuru wa kuzungumza. Na boigo mwaziri mokoro Rafael Tuju nigagandata gwasokia koigerera endemure yae yere chitsa machia Karen yu egotebekana ko bachieka emeronge na isanda ibere yu agokolengana nere gose yu nyata kaba gago rusigwaro ne chinguru kubwatakana amana gotebekana na igati yabantu getabanyanguru mbale batagete endemure yo niganya kaba komachia ebengi yu nyata kaba gekwa ni gekonia yu nyata kaba konia endemure yo nganonye ekambiro kyanyata kwa gatendelio morobali yo mugima. They had gone to a court in England and got judgment against me, and now they were claiming for 16 million. Then it went to 18. Then it went to 25 million US dollars. Then it went to 32 or those figures. So they don't even know how much they're claiming for.
So I went to court and they said, look, I want a court supervised process. So let the court decide what do I owe them. Kenyans will not believe it. The court said that they dismissed my application to pay. Why should a court dismiss my application to pay? They don't want me to pay for this land because they want the land. I'd never want to talk about my private issues in public. The land is 27 acres. So the land is more valuable than what I owe them. So they want the land. They don't want the money. So that's number one. Number two, all of a sudden, they claim that they have sold my property on auction. But I've got a court order stopping the auction. Before I know it, they claim they actually have a title. Right? The Ministry of Lands, the Register of Lands, the Minister for Lands, and Nixon Korir. na kurwa sense mechi kosoli ni kosoli a chia kosoli wache kemina na ya EPL na ya EPL na boy kemina na binde a ase amulike to kire utaisa na manyara nya kwa gatwali ndio robot rwa senjira bwe kirano anamono igore timu ya Shabana ya nya kwa korwa igore ya Masebo sahne timu ya Kariobangi Sharks ase edagika ya emerongene na kianda egepindi kia kabere nario timu ya Shabana yenyorera egori entangani wetera omogosoria Brian Michira oyo onyebeka egori iyo na kogokia apatiotereria ba Shabana bonsi asegeti kia Bogianka Gusii Stadium. Kipindi cha kwanza alikuwa amepoa, ni silaha zilikuwa zimefichwa. Ilikuwa pasi ya James Ogati Mazembe kwake Derrick Otieno, Brian Michira Migiro akailoop tu kwenye kamba kule. Omagoko iyo ni gukirigwa amone timu ya Kariobangi Sharks ase chideka cha 50 na ebere na kianda. Razel bado. Razel ase chingakie checho na inde ekero Shabana yasera omupira nigo banyonzi wa egori kurwase amamocho yo morendio Shabana ayo agera abatiotelia ba Shabana kokechigwa mono. Ito Kidi nere coach nene ya Shabana nigo amora umu defender iyo ya Shabana ase amamocho ayo. Anaweza sema football sometimes in players. So ukiangalia kama hiyo bao tumefungwa, I think that player inafaa jite mkutano. This is the second time anafanya kitu kama hiyo. Tuliona we thought for us, ukiangalia tactically tulikuwa tumeplan, but ukiangalia the mistake amefanya, sisi matter ni schoolboy mistake. That is a top flight football, you can't do such mistake. So results ya leo, I don't put results kwa players ama kwa shoulder ya coach. Na take responsibility, but the defender has to take a lot of responsibility on that. So he has to explain why with the span of us seconds tuna concede bao, tunawapatia bao. So naweza sema he needs to step up, he needs to rectify, lazima ajiangalie, ajiulize cha mkutano. Then naweza sema mpira pia the moment unatoa mpira kwa mguu na kwa mdomo inakuwa ngumu. Omokochi OK Sharks nere oyo okora amonjoreri ya bagosoria babere na inde banyara kubeka chikori nigo agokiwa. Wow, nafikiria utulivu wao na saa zingine pia labda ni vyema tukisema kazi ambayo wale ambao waliingia kumalizia wakina Razel na Mark wafanya kazi njema. Ulinzi Stars FC ya nyara goiko ikorwa ne chikori sato aseyemo amone timu ya Gor Mahia. Ase edagika ya kianda gepindi getangani timu ya Gor nigo ya nyorera egori entangani wetera omukwacho bwe penalty. Enoch Morrison Blackstar. Magega yogo ikorwa chigori sato asebosa timu ya Ulinzi nigo nero ya nyorera egori yemo na engo yeyo ya nyara kwera. Kwenda kuchonga kona yao ya pili Ulinzi Stars. Najazwa ndani Francis Onyiso nere ore omukonyi bwomokochi ase timu ya Ulinzi Stars nigo atababuna ngogenda bale kupaikaranze baligererie amamocho. Kwa kweli nafikiri sehemu ambayo imekuwa ngumu kwa mchezo nafikiri ni upande wa ufungaji, kwa sababu ukiangalia pia tulipata nafasi za kufunga na tukazipoteza, na ndio sababu tumefungwa hizo mabao matatu.
Charles Akono nigo agokiwa ase obubuyobo banyora. Into our tactical play, we needed to be sound, we needed to be smart. We knew we were not going to get too many chances. We needed to be smart, and the boys today has been very, very impressive in terms of tactical how we played, and we are very happy we managed to get the 3 goals to win the 3 points. Ase chingoyo chinde chagosoligwa ng'amona etimu ya Tusker FC eyo yanyaita Kakamega Homeboys chigori ibere ase Enugu. KCP FC yanyonsania egori yemo amona Murang'a Seal FC. Ase engoyo ya National Super League etimu ya 3K FC yanyaita egori yemo etimu ya Mofa. Migori Youths yanyebeka chigori 3 ase ibere etimu ya Soi United. Mombasa United yanyaita etimu ya Kabati Youth chigori ibere ase Enugu. Wikera lero etimu ya Gor Mahia ni goetangaine amonechi point 50 na Isato FC Leopards namba 2 amonechi point 43. Shabana FC namba 3 ase yatigara nechi point 40. Kakamega Homeboys namba 4 amona Murang'a Seal FC namba 5. Sofapaka FC nero esiegete ase bwate point 14. Ekabwati wana Ulinzi Stars ase bwate point 19. ABS Bomet ekayesira Ulinzi Stars ase bwate point 20. Wycliffe Manyara ekionga Chigosori. Manju muligereria abuna tokolera mwana maiya yakionga chinsanya letukaliga lia lero cheniga nguru kwaro ni watoto nyangiri kubra sinza memenyererio ni gakorwa Wilson Makol na kurun sama transmission ni gakorwa sama ya transmission ya mugoje bale banza karangeria tali ni wango chinali bana muruka DJ Clipper kodena ni gakorwa Elvis Manyara na boigo magachi kamera ni gakorwa Wilfred Matundra watana na Elvis Manyara na boigo DJ Clipper kobera ko mwake gekora nabantu babiri tabauti barasa umuntu yomo manje muligereri obotukobe Enya gitaria